tani ta dorje thapir kamna dorje thapa do chuod tani tar yair na tani dorje thapa zer ko na sangak thapa tani shergit ta thang jarib kar kamna chi shergit tinra diore ta yinaya rya chembo tar yo mare tani chuod nga chu boyer ka sachare tani boyer go dorje thapa go gonda shina ताते दुर्जे थबागे छुतर यागर ने मारा तार योंरे यागर ना यो रे पोयर ना योंरे ती वांद शेने ना फिर ना पमे के रिग दता तने केबा के रिग ती नंगे yang 주 추 줘야가 주 탑트모 마임 바데 조 다리 पमे देला त 도르능 시요 참 망보즈 드 차요래. Pour ce qui est maintenant du véhicule de Vajrayana, des mantras secrets, le tantrisme, il s'est un peu développé en Chine, mais surtout au Tibet, et également il est attesté en Inde. Et là, au point de vue de la pratique religieuse, les femmes sont supérieures aux hommes. Donc dans les textes, dans la pratique, disons dans le Vajrayana, une attention particulière est portée aux femmes dans cette tradition-là. 가르제난데 상학 건너나더니 아주 추접티데 싸와 섬스기오라. 더니 무접 거싸와 신럽 거싸와 라마즈. 더니 무접 거싸와 더 예덤즈. 더니 천레 거싸와 관조지다. 더 라마다 예점 관조. 어제 당가르 너나 따로 추총 총마 요차용제 메차요레.更따리용 뭐시기 싹섬 싸와 섬스기도 베거 침보즈 거쓰고래. 근데 싹섬 그 님바 제 티가 다리 흥학 망보즈도 라지가 티나나 바 추바 남덕진디 싹섬 그 님바 양덕즈든 추리요도 디모즈가 원전 건데 다 티나나 더 접샤가 하그나나 칸조제 팀 칸조데 베나 집전 조르마 도르제 방모 양나 릭쉿 마다 양진 마라 속바 르피 하강롱 모기글 하강롱즈도 천레가 다리가 다 시보르 더거 조 답 저샤가 소워도 되니 덴자즈가 다리 원전 사요래. Dans la pratique du Vajrayana, il est question, un pilier, disons, un moment, une conception très importante s'appelle les trois racines. Les trois racines, c'est donc, je reprends mes notes. Donc la racine des bénédictions, c'est le lama. La racine de l'accomplissement, ce sont les yidam, les divinités tutélaires. Et la racine de l'activité éveillée, ce sont les dakini, donc des entités féminines. Et il est important dans cette pratique du Vajrayana, dans cette pratique tantrique, d'accumuler, de réciter, donc de faire le nyempa, accumuler des récitations de tous les mantras qui sont associés au lama, au yidam, à la divinité tutélaire et à la kanjoma et à la dakini. Et les dakini sont des femmes. Par exemple, il y a Tara, Droma, il y a Yanchenma, Pragmo, Dorje Pragmo, Vajravarahi. Et donc, les femmes, les dakini sont la source des activités éveillées. C'est un des trois piliers importants dans les trois racines. 다 양 추르바 보테 지 뇽몽바 람천 바가 마쿠네 양나 지 르비 다 냠린 그 참 통본르자 통요네나 베나 뿜메테 양 지 시그야마 텐제 이다나 데니 베남 공부 흘럽 거 송원나레 디나 지마 탐칠레 웬메 지마 차버름 파세 베나 추저야 그 쪽 망보즈거래 디나 지금 제다 흥하다 된자 몽어요제 디 참마야 지미랑진 마츠베가 랑지레다 이나야 디나네 데니 웬메 시그야 마테 다리가 추줍지 쪽는 그냥 쪽 차던 파바 인지 된자 송사야 요래 이나야 또 왕보 랍지 차 통보 뭐가 다리가 답접시한지 송어래. Oui, donc dans la pratique tantrique, parmi les éléments qui favorisent l'accomplissement de la pratique, un des éléments, c'est le fait de pouvoir pratiquer avec une partenaire féminine, et c'est là considéré là comme un élément
particulièrement important pour l'accomplissement de la pratique tantrique. Alors ceci, c'est quelque chose qui s'applique à la pratique tantrique de pratiquants avancés. On est là en train de parler d'une pratique de haut niveau. Lasso. Raison. Lasso. 다 실동 때는 그 가초가인데 체저군을 첼리가 까찬데 뭐 멍보스 그 단데 샘크르시메네나 디스 고카본르스 이네 탄다 깡타리앙 다데 추던 레드고티 데소양 지 머시데 탑메반르즈레 랑커게 있는 가초 지 레라보고고는 판서 까체셔나 양지그레다 다 있나양 지 제남반다는 괴방만 보고 다 범메가 네스탄데 추고 오늘 범메가 네스탄데 라 운전 쉬고나 디스 된다서 마신에 세트 메반 창도와 말하나 Donc ce dont on parle là, c'est peut-être un peu complexe pour des gens qui ne sont pas, disons, très avancés ou très pointus. Mais bon, je m'adresse aussi à des chercheurs et je pense que ils ne seraient pas non plus très satisfaits si on ne rentrait pas dans ces détails. Donc, voilà. 다른 배나 네 맞소 나와선 기비추나 양 종가리 은일금나 아더니 범메다나 된다 다 쪽메데 쪽메반에 되니 랍트 총하다 된자월 고근에는 추냠슬랭게 요래 레다는 양 상력 도제 타바 캬버드 라메깃 라나 남저 라메기 그 띠니르금나 되니 범메다나 대전던 도연 너초 탐치장 마르방 진더 흥악기 탑름 캬버잖아 되니 타कर 그 되니 잡아톱게 된자 mambosu 송요래. Nicolas, viens là, parce que là mambo메 당이 mambosu 세메용 되는데. 도 총네 내나더니 랍도 총나다나 되니 노연 노연 빵지다나 범메 빵지 된자 세요래봐. 제다 이나야 흥악기네 끝나 되니 탑 캬버전 탑시 캬버전 그 시즌나 되니 다 아주 노착제된 건 노연 탐치경 머빵 되니 분명히 머빵네 되니 다걸 그 델라트네 잡아토바 mambosu 요레스. Donc dans le véhicule du sutra ou dans le sutra, avec les sutras, disons plutôt les écoles du bouddhisme qui valorisent ou qui favorisent les sutras, il faut abandonner les objets de désir. En revanche, ce n'est pas le cas dans le véhicule des tantras ou des mantras. Là, ce qui compte, ce sont l'habileté. Et donc là, il n'est pas question de devoir abandonner les objets d'essence. C'est une grosse différence entre les deux approches, sutra et mantra. 가르세나 나마 데 오징가 사차텔라 데니 겨보 언자보도 시키요레 데니 겨보 언자보도 데니 코랑 랍스 모양 망보요레 코리앙 망보요레 데니 쿠 쪽보 잠바 초게세네나 다 추런 거 좀모다는 코른도 조 탐치더 빵네 다 상지 출르거는 그 랍도 총나 여보레 랍도 맙총나 그 타르와 점제 여보 톱톱 그 말했어요 코랑 라이르 시레 레다 코른 그세네나 구 상학 코나 냠슬랭게 마토 되니 다 범메그 촉다는데 저 빵는 만스 가르세요 제나 자미 차르는 냠가장 와니 승케 인저르트장 도연 빵이 타라는 덕그 나면 만차르도스 가르세나 잠빌은 그 찜무 차르는데 저 빼냥가반도 되니 가르테 직된 그 감고 와디소 되니 성경이었던 저스 빠따위 그런 거요 되니 쿠르다 참마 말 빵내는 여러 타라도 토츠나양 쿠 범메다는 노연 빵내는 타라데 동거니그만 되니 그런 거 범메 말빵전도는 추냠살라는 인지 데 지마 데 야로던 없으면 쿠르던 집아 참마다 되니 집아토 송으리 제 되니 로지다나 되니 춘종 광덕 손아 뺏살보 송요래 데인디 딱 상권과 추고 되니 딱 캬추즈를 거는 자고 범메가 단적대 된다가서가 원전 고근도. Donc dans le pays de Orgyen,
il y avait un roi qui s'appelait Indrabodhi et il avait énormément d'épouses, de reines et un grand entourage. Et ces sujets lui demandaient de tout abandonner, sinon il n'aboutirait à aucun résultat spirituel. Mais il a refusé, disant qu'il pratiquait les mantras secrets et l'école de la pratique des mantras secrets, il n'avait pas besoin d'abandonner les plaisirs des sens ou ses possessions. Et non seulement ça, mais en plus, non seulement lui a obtenu la réalisation, mais également tout son entourage et ses épouses. Tate mayin batarong mombo yore, yenayang nge tak sanghang korne tarong chikna karisere na shirab rangzhin pubme la mupur shepa juzhu bagwase. Pubme tsikita shirab ka rangzhin re, tela karte tari mu jambagar mupur shini na teni sanghang ka tsatong juzhu nanga teni tari tsatong juzhu agan jirnron re zi. Ta teni wogyi ka nangtang ka pubme ka sanghang ka kamna che dangjong tombo shiyo jikir yimtsin te so re samgayo. Donc, dans l'école du Vajrayana, dans la pratique du Vajrayana, il est dit que les femmes possèdent l'aspect de la sagesse. Et après, je suis désolée, je ne l'ai pas suivi. Les méprisés, c'est... Ah, les méprisés, c'est le 14e, c'est ça, ça fait... Le 14e manquement majeur. Le 14e manquement majeur pour la prise de vœu ou la prise de vœu, le 14e est le mépris envers les femmes. Et donc c'est un manquement majeur au vœu. Ta wobji ka chu na saro ma ko na tene parents ga tari te cham ga na kare se orza pame ka gonggo ta na te jeba ga gonggo ni kala tene dis 지금 잠님 마인 바가 또 레카 찍는 거 레카 찍는 거 잔자가 셔치나야 tene 지 pame ka gonggo de dis nyongse sen ri chakn do tenda karena nge tenda samsartang yo tenda ko to wes. Et donc, j'aimerais vous demander, de mon côté, en France, quand un homme et une femme occupent la même position professionnelle, comment se fait-il qu'en général le salaire ne soit pas le même? Donc, est-ce qu'il y a c'est une question que je voudrais poser. Et le savoir.